Vous connaissez que c'est la fleur, c'est la bella fleur qui se trouve au metendi pro di notre belle montagne. C'est la fleur pechiuda, argentoie, bella suppla, qui sembra de velu e che ha la forma d'una tela. L'Edelweiss. Oi, vous la connaissez? Ma vous savez com'è inescià l'Edelweiss? De yuki yaruve. Na? Adon, écoutez bien la conta de l'Edelweiss. Un menten di gran montagne della Valle d'Euta, in ave enga tuzor de gramo humeur. E a voi lo peu trop plein. Chi ploeve totte le ne. Isce lamenteve te la men for, che enga pechiuda e tela. I decide de căta și frae și siu umenten du ciel pe ala sulla ze la montagne. Le tela isce cuzze umenten di roc e la montagne bien riconoscenta e la protezze du fret de la nezza loie e la creven a uena cuverta le vetta. Toplan le tela, imbrasse lo terren, imbeten de fene, ma forte raiz. Deden lo terren. Quand lo soleil isce leve dire lo crozon, alla cara delle tela hi ha una bella flor de velu argentò. Pae, iene scià, l'Edelweiss.